I pozdrav narodu, dobrodošli opet na moj kanal. I prošli put sam rekao da ću vam reći da ću prestati da snimam, ali razmislit ću još malo, pa za neki dan ću vam reći, to ću izbaciti klip. Ali razmislit ću još. Danas sam vam teo pokazati 105 igrica koji su po meni najbolje. Prvi, ne mogu da ulazim u igrice da snimam, pošto mi odmah nešto da mi baga telefon. Prva jeste Stick War Legacy. Znači, ovo je strateška igra. Znači, X igra možete da igrate. Znači, nema šta to, znači možete da ih hakate što je bolje. Onda, ovaj Free Kick. Znači, bukvalno samo šutirate, nego kao penale, slobodne udarce. Onda ovaj SUP, to je kao neki rally. Znači, X igra dobra grafika, dobro su određeno. Znači, vi pravite mape, možete da pravite, možete, ja mislim, i automobile. Koliko se dobro sjećam, da. Onda je Tower Keepers, to vam je isto kao Clash Royale, znači Clash Royale spada u ove top 5 igrice. Znači, to bi bilo to što su po mene najbolje, onako. Znači, ovo možemo nazvati jednim serijalom. Ako slučajno prekinem snimam, ja ću vam kazati. I, nažalost, prestat ću da snimam. I to bi bilo to što je od mene. Znam da je ovo kratak klip, trajeće oko 2 minuta. Žao mi što ne mogu da snimam igrice. Hvala vam, ako se sviđa klip, ostavite like, share, subscribe i komentar. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!